kumina Assam le Mizoram kan inti buai tranna ai tlang Vairengte a huan nei tu te chuan an huan an chan dona alan awangin an buai hlea an huana hian Assam police an enkul tlat awangin an enkol chhun zom theilova an harsat na hian state indoor na po ngai poimo a hlo tok lo nia alan awangin an mang ang chuan voin khan an harsat na chungchanga Mizoram Chief Minister Puzoram Thanga hena memorandum an thelu tani an thu thelu tar langila kapu ai tlang Vairengte muna Assam police in minti buaya wanga harsat na tok ten chibai kan bu ka che zun ni somni pakwa sang ni somni pakhata Assam Sarkar tir Assam police tranem tak ten hunrei tak chung kan lo chei bol to ai tlang Vairengte ram chung ko som pariat zetin kan in nga na le eizon na kan man mek chu min hne chu in kan ram chu ngaya police kem te siamin an ronin beng bela kan huan thlai te ti chia in lo tur te an kap ngal zela tha le zung tam tak senga kan lo enkol kan huan hetianga an soi samai hi kan rilru an tak zeta Assam police in kan ram min lak sak zat hi trin somrial le achan vevela zaw ni in kumtin cheng nuai som ni chuang man thlai kan thar chuak ve thina kan thlai ra hi akum telin amana tam ve tialani kum som nga chuang zet kan lo enkol to Mizoram chung nge yami ni si heti Assam lamin min ron hne chu meile kan thlai te an ron suwa sam chiam mei hi amak kan ti in riat thia maharsa kan ti dak zeta malak vak ngai na le akong mangpo kan riat lo awangin Sarkar malak na kan ngai chang top meya July ni kwa sang ni som ni pakhata Assam le Mizoram Chief Secretary te in betur kha ngak lel takin kan lo ngai chang ve top meya ho tulian lama tangin malak na le thu thar om lo ma se kan tan han chet ngai na a om lo awang le kan huana tangial po kan fe ngam to lo awangin a ril hai thak du hle ani July ni som ni pali sang ni som ni pakhata Silong khopuya Assam Chief Minister nen ramre chungchanga in biak tur thu kan riat khan kan thla alo muangin kan huan te po kan nei let le theingei don ni in kan ngaya ma se voin thlengin kan harsat na sutkian saktum na emo kan mang an na te a muna kan ram hruai tulian ten min la mu pui me lo hi amang an thak kan ti in kan in nga na ve ber kan huan chu kan chan len thei hial mei don nia kan riat ta ka wangin itne na kan harsat na le mang an na te kan han thlen ve taroi maya kan ram chin hum hal tura Mizoram Sarkar lamatanga malak na aom thuai lo chuan keini hopa ka helai che vela huan le dil nei tu tam tak te po hian an chan chhozel mayang ti a hlo om tak zetani kan harsat na le mang an na te min riat saka ai tlang Vairengte a kan huan lo ram te kan nei le ngei theina na ma min la pui turin kan nge na che ikal zel na tura du sang na sang per kan hla na che ai tlang Vairengte a huan Assam la min chu sakta nei tu tele an huan zaw zong le kumtina an poisa lak lu zat te kan ron tar lang tela kan huana te hian atlang puin kuwa le mun phia kan chinga a thenin ser te khang hu tele thlai le thei chi rang an ching tel bokani ti in an le kha hian ai tlang a huan nei mi som pariat te chuan an hming an ziaka chung ko som pariat te huan zaw zong bel khom hi trin som riat le achan ve zeta zaw ni in an kum khat sum lak lu po hi an tarlan ang khian cheng nuai som ni vel de ani an jinga huan nei zaw ber udar thanza wa chuan trin som pahnih mun naiin kum khata cho rolin cheng nuai li vel ala lu trin thum mun nei tu pulal chan dama chuan a thlai nei sa ba ka kuwa kung sang khat zariat zet a phun to a ma se khoi che thei lovin Assam police te kuta a om ta vekani ramri hum hal konga khopoi mo berti ngam Vairengte mi pui te tor na hi kan en liam ngot thei don em mi an tor na chu kan tor na ani a Sarkar le NGO ang po in kan ngoi mai tura ni lawang tun thuma Assam ne na kan buai na chungchang hi Khawvela huwa pa media rin tlak bera an soifo BBC a voi ni tarlan ani to a August ni kwa a an tarlan hi alai ang rengviau ama ero chu an thulang na independent journalist Subir Phomikhian thil riat fu toklo anei zewa abik takin Mizoram official te ming aman lo hle Mizoram Health Minister chu Robert Lal Thangliana ati baka Scholarship DC Dr. H. Lal Thangliana chu Vairengte senior official H. Lal Thangliana ti na tar lang bok ai tlang ming po ajiak diklo bokani Vairengte daya kan inka tir khan BBC han lai la pura inkap angin min lo chua to bok engpo ni se khi nga chunga kan soi du thu sam lo lai te khian athuken atidang lam lo boka Khawvela ma engtin nge kan buai na chungchang hi tarlan ani ti ilo clear te ang
Assam le Mizoram in be na chu ram le ram in be na ang mayana sa ani Sawrkar liam ta a India marchak state pani Assam le Mizoram te ramria an inti buai na awang khan mi engemaw zat thi in liaman omnual ani kha a hmuna hian subir phomik chukalin ramri chungchanga hian engtiare nge an lo buai to a an buai na hian engtianga na sa in nge ngonga nei ti te azir chiang mihring luai som pathum vel chen na motor kong puin apo Mizoram hi India ram hundang te ne na khai khin chuan adang lam dei Myanmar le Bangladesh in akar che a an state trend om Assam kaltlangin India ram hun pui aron po state pani police te hi July ni somni paruk khan an ram in chu laya an inti buaya wangin an in beita ani aton tonin silai an met puaka mi pasari in nunna chanin mi somruk velan hliam nunna chan jinga paruk hi Assam police ani Mizoram official te chuan Assam police jani role an senior officer ruala thok chuak te chuan ramri tepa an khopui Vairengte a an police outpost pakhat chu an lualan sak ni in asoya Assam police ten an outpost an lualan sak te hi mi somni velek ni ma se an thian ten an ron fin zel tual chung mi te soidanin chiang taka an kem lan theina mun tlang chunga tran mun an siam rem nuwa phuwa an lata ani tual chung mi te hian Assam police te ron chuan na bas chu an hala Assam atanga an police te pui tura ron chho tual chung mi te nen an in beibok Vairengte khomi pakhat pugil ba da chuan tun thuman in be na chu ram le ram in be na ang meya turu ani thua soi Mizoram a hian tual ro party Mizo National Front MNF chuan roan rel meka India ramaro rel mek tu Bharatiya Janata Party in India marchak rama tang rual poladin North East Democratic Alliance member an ni Assam po hi BJP sarkar na ani ve mek bok mase pol khata an tel na hian buaina laka aveng lo state pani CM te hi buaina chhuat chana an in pu ton na sa hle ani state pani te hian an senior official ve telaka tual tha thu buai an ziak lut ve a Assam phei hi chuan Mizoram an mi te an jin lo nan jin feiwa chungchanga thu pek an chuak nge senior Vairengte official H laltlang lian chuan karam le kami te ka ven himangai min be na chang let lo thei lo kan nia mani inveng him turin dikna chanvo kan nei bok ati Assam lam chuan an state kaltlanga Assam atanga cha khai lak lu na kong pui dangin economic blockage an kalpui meka Mizoram alir thei lu tur andang mek Mizoram hi mihring makta duai somthum vel chen na an state aya lian jok Assam atanga thil lak lua anin ngata rilengin ati buaina sa hle an state thu nei tu te chuan damdoi oxygen cylinder le testing kits an tlacham ti an soi Mizoram Health Minister Robert Lalthang lian chuan Assam police te chuan Mizoram alu tur lir thei andang zela an tual chung mi ten Mizoram po tu rel kong om chun an ti chebok ti asoi in dolai ma in sipai pani ten medical supply an in phalsaka hliam te po in be na punatanga lak chu an rem ti thina ni nga ya Assam che dan hi anun ron thlak le ani ati Assam lamero chuan kongpui dan chungchang hi an phathung aming tarlan du lo official pakhat chuan BBC palai hna ramri abuaina achu awangin trucker te chuan engma an phur chun zom lo ti asoi ani British in India ram an op hunlai colonial rule hunlai khan Lusai Hills ni shin Mizoram hi Assam ram pung khat ani a kumsang khazakwa somsari pani khan central sarkar nuaya om turin mani in ro an in rel tana an nu dewa in lak ran du pol kumsom ni chung zet India beya loram muto MNF le Delhi in rem na angin state puitlinga hlan kayan ni Assam le Mizoram hian ramri KM za somruk panga zeta thui an intro mani an ram in chu hi tlang le ram ngo mel zanga pakobial kumsang khadzariat somsari panga a British indan an siam be chana Mizoram in an ram chunga an ngayani a Assam lam chuan an constitutional boundary chung ani thu an soi ve thung kumin zun thla atang khan ram in chu ulaya om Mizo te chuan Assam police le an mani thlop tu a che vela mi ten an ti buai to thu soin heng mi te hian an omna tanga chua tir tumin an nor fo ani Mizo nu pakhat lal than pui chuan July ni som khan Assam police le a che vela mi ten aku wa mun zong an ti chiat sak vek ti asoi pilal than pui chuan kan khuwa an ron beya min nor chuaka kan ku wa mun min chu sak vek anua kan sanga dil te sa in sanga zong an chua vekani ati buaina hmuna hian luilian vak lo aluanga aton tona Assam le Mizoram hian police camp sa in an in kul meka
rem na le muan na a om thei nan sarkar lai pui chuan sipai ada bokani ramri a buai na kalze lawanga mizo huan nei tu te an in hnu do awangin a che vela all pan processing project an kalpui mek po a chol thuap mai ani apia deuh ai tlanga po mizo huan nei tu te chuan Assam police ten zun thati ra tangin an huan thlai te an khoi chiat sak to ti an soibok Assam hian na trend state dang Nagaland Meghalaya le Arunachal Pradesh tenen ramri buai an nei veka tribal nam se rang nei te hian ma ani in real bol an du awangin Assam state atang hian an in dang hlomani kumsang khazakwa somriat panga khan Assam police le Nagaland police te chu Nagaland khopui pakhat merapania an loin beichiam to a hemitrum hian mi somli pakhat la in nun na chanin an zinga atam zokhi Assam police an ni an political party zong ten an thlobvek Mizoram sarkar chuan sarkar lai pui chu an state pahnih lungoi zan na tur anga ramririn thatu tur din turin angen me kani Mizoram Home Minister Pulal Sam le na chuan kan buai chana in pu ton na hian buaina aching fel don lova sem dam ti ril ruatang so in buaina hi chin fel theiani angati atir lama soi to angin BBC thulang na hi vaya ni awangin mizo ming le sarkar ruai tu te thlengin atan chuan riat fu aharani arin oma chuti ruala ro chuan a munakala ami cheng te ngei hne na tanga thula ani awangin athusia khi alai hle soifo to angin ramria kan buaina hi a fel meidon lova inveng thiam tak le film khur taka kan omangai kan ram kan hlo turani lo Scholarship District Magistrate Dr. H. Lalthang lian chuan tun trum kan buaina hi mizo le non mizo buaina anilowa mizo le Assamese buaina po anilo Assam le Mizoram sarkar ramri chungchang buaina ani chu wangin tu ma in vai thlir rang zonga mala khun anilo kan lam trangsa tam tak mel ma a insiam na mayania kan ngai mo nan mizo tam ber hian an na bak ramri ti vel an rephalo mizo mi puite le tlomngai pol rang te ril rufim pu a nam dang chunga that chua thei ngil lo tur le om jenei lo keima ni tan po har san na thlen bel thei zonga mala lo turin kan in ge na ni ati